namhlanje sizogxila kakhulu kwizimo zokukhuluma la sikhuluma khona ngezaga ngezisho ngeingcezu zenkulumo inganekwane nokunye kuba kuningi ukudla umunyu ukuthi kusho ukuthini ukuthi ukudla umunyu usizi kwasibanibani ludla umunyu umuntu onjani oneso na umuntu oneso umuntu okwazi ukubona into engekho obala ongeke ukwazi ukuyibona kodwa isemehlweni akho ngaleso sikhathi kusuke kulapho ukuthi umuntu uneso ukwazi ukubona ngisho intombi ukuthi ewuleya ntombi unkosikazi uyabona izwi lempofana kalizwakali mayethi umuntu izwi lempofana kalizwakali makukhulunywa ngempofana kusuke ngakhulunywa ngeKaizer Chiefs kusuke kukhulunywa ngomuntu ohluphekayo wangazi baba wami wangaza mkanami ngiyabingelela kubabukeli bezweni TV sigugula samazizi namangwane lesi umntwana wenkabe enkulu engaze ngalanda imbazi enkulu ibhekile ngibona lishona ilanga engancwabe kubaba ngajuluka ngamazi ngathi inte ngakhala isimatho singayibuza ngathi kodwa ubaba wenzani engibukanisana nabantu angikhandela amehlo ngalitshela ibandla ukuthi liyangishonela ilanga emadoda kude eGola sikabheni casket kakade lafika ngephuthe eAfrika umzukulu kamahlalela ke lo sizwe samabhenca la ngiqonde khona ukuthi mfowethu nginokukhalaza ukuthi zibanengi izinto enishuthayo la kwizweni TV egcineni ivimba zingafiki kubantu kanti la ohlelweni lesiqi sendle emnyama ila uhlelo olusuke ludidiyele izinto eziningi ezisuke zikhulisa ikakhulukazi abantu abasha la sigqugquzela khona ukusetshenziswa kolimi lwesintu ngendlela eyiyona ngaphandle kokupholisa amaseko mfowethu namhlanje sizogxila kakhulu kwizimo zokukhuluma la sikhuluma khona ngezaga ngezisho ngeingcezu zenkulumo inganekwane nokunye kuba kuningi namhlanje sokhuluma ngesisho esithi ukudla umunyu ukuthi kusho ukuthini ukuthi ukudla umunyu ngokudala kwesizulu ukuthi udla umunyu nakuthiwa kudla umunyu kusuke kukhulunywa ngomuntu ohluphekile olambile kakhulu bahlwempu kuba into ke singachaza ngendlela eziningi kuhlukana ngendlela ukuthi umuntu osuke ekhuluma ngaleso simo sokukhuluma uyiliciko kangakanani uyiligagu kangakanani uyabona uyakwazi ukucupha amagama nxa ekhuluma ukuthi ukudla umunyu kusho ukuthini ukudla umunyu suke sikhuluma ngosizi ingako uyawuzwe makuthiwa bebekade kuyobatshazwa kuvela umshophi kuphi bese kuthiwa usizi kwasibanibani ludla umunyu uzobuza omunyathi yini umunyu yila kusuke khona mhlambe ngabe bekushile endaweni utshani kunesomiso kunjani zinengi izinto ezingqinamba lapho edala indlala ngisho emfuyweni inkomo zidla inhlabathi mazidla inhlabathi zingungile ngabe inkomo imbuzi izimvu zidla inhlabathi ngokwesizulu kuqala kwakuthiwa zidla umunyu ngoba zidla inhlabathi akukho lutho ngisho abantu ingako uyayihambe kuze gcine kuba nezimo zokukhuluma ezivelayo lapho ukuthi ethi ngihamba idla udaka nabantu ke bayaludla udaka kodwa hayi udaka nje lo lokuthi mhlambe semgwaqweni nje bekunemvula nathi sekunodaka kuba ludaka la ukuthi khona ubona indawo engabe namaxhaphozi noma siziba noma lidamu malisha ezephela amanzi bese kuba nodaka loluqhuphukayo olixebukayo yabona lixebuka udaka inkathi lixebuka luthi udaka lolo ithi ngahamba idla udaka iso leso simo sokuthi ukudla umunyu ukudla lolo daka kuthiwa udla umunyu usizi limembethe usibanibani ukudla udaka uzobuza komunye ethi hawu ngoba phela inhlabathi yadliwa abantu besifazane bayidla isithanda ukujula ke lapho mase singena kulapho kuleso sigaba sokukhuluma ngokuthi ngoba abantu besifazane bayidla inhlabathi bona bangena kusiphi isimo uzokhumbula ukuthi abantu besifazane baya nasexesheni kuma period ila isothi masicwaninga lapho kugcina sesifaka nani nodokotela abasentshonalanga incithabuchopho ngokukhula ngokuhlaziya ukuthi khona abantu besifazana abathi mabe kuma period
bophe kakhulu thothi yableeda kakhulu kwenzani ke lokho ingakho ungeke ufice umuntu wesilisa edla inhlabathi idliwa ngabantu besifazane sekudingeka calcium nama minerals nokunye ngizokhathula nje ngikhaphezulu angeke ngizike lapho ngoba ke sekudinga ukuthi sifake nani nogqirha nobani sindlule sihlabele phambili siye kwesinye isimo sokukhuluma ukuthi mhlambe kuyakuthiwe umuntu uneso. Umuntu onjani oneso na? Umuntu oneso umuntu okwazi ukubona into engekho obala, ongeke ukwazi ukuyibona kodwa isemehlweni akho ngaleso sikhathi. Mhlawumbe ukwenza umzekelo nje nakuthiwa umuntu uneso, umuntu osuke ephiwe ikakhulu mhlawumbe makuthiwe ekhahlathiwe. Kunakhishwa ukudla bese kubakhishwa ukudla okubekwayo endlini bakufihle nje kungekho bakufihlile kodwa bakubekela ukuthi uma kuba khona ozofika emva komsebenzi sekudliwe akwazi ukukhishelwa lokho kudla kuyaye kube kuthiwa lo muntu ke kube kumuntu oneso unehlo kumbe uneso loyo muntu onjalo uzona befika abantu bethi bengahlangana nala mhlawumbe fika sekuyagiyiwe baleni sekuyagiyiwa nje wonke umuntu sekuchithekiwe sekulapha nalapha bese kuqhamuka abantu begoqa igqoko igqoko noma indukwana sebegudla lapha egcineni kwebala noma kwegceke yangizwa kahle mfowethu nabegudla laphana useyabona lo phethe ikhiye lapha lapho kunokudla khona ukuthi engathi bayafika laba abantu siyasondela uyababingelela nabo bayabingelela mhlawumbe uyedwa waziyo kumbe ubikade esemsebenzini kumbe ubikade ebambekile ngizathe iningi ezingabe zimbambile ukuthi azafike sekudliwe siyabuza ke lokhu uyena onikwe izintambo ophethe ukuthi nafika liyoshona kwenze njani sebeyasho ukuthi hayi baba bebengekho sesibonile impela siyafika nje sibhuqwabhuqwa inkemane asazi noma amageja belingene abalimini umkhumisi ulingene intondolo yini seyobe sesho naye ukuthi engathi usibani banabadlile sebeyobe sebebhekelwa ke lapho yilapho ke eqhamuka khona leso simo sokukhuluma ukuthi uneso unehlo uyakwazi ukubona lisebenza kanengike kuya nangaka ukuthi ngishilo phambilini ukuthi umuntu ukuthi uyigagu liciko kangana mayikhuluma omunye uyasho ukuthi unehlo uneso ngokubona umuntu mhlawumbe insizwe iganile uthi uzwa abantu abadala bekhuluma ukuthi engathi uhlulekile nje usibani ngokubuka isimo sikamakoti ukuthi engathi igejile uyayizizwe nezinsizwe imazisho zimbona umuntu ukuthi ungathi ugejile nje into yombheme kuyothi iqamba ishayisa inqola bese besha abantu ukuthi kodwa sasihle sambona wayeboneni nalapha ingako nomunye bethi noma sebehlukene uzusho ukuthi kodwa nami ngangifunani kulomuntu usubonani amaphuthu usubone ngoba usuvele ngentamo obishini ukuthi kodwa ngangihle ngamsola yini uneso ukwazi ukubona into ejulile ongeke ukwazi ukuyibona ngamehlo enyama umbone ehamba ingaka abanye abantu bekwazi ukugwema umuntu ingakabi khona ingxabano ngokumbona ukuthi lo muntu engathi ngeke sihoshelana ilento ukuza ukuthi angimpiwe anginjani sengiqala ukuxubake ngithi ukuhlehla nje ngibuyele emuva kancane kusuke kulapho ukuthi umuntu uneso ukwazi ukubona ngisho intombi ukuthi leya ntombi unkosikazi uyabona umbone ehamba engekho umuntu omtshelile ukuthi uneso lokwazi ukubona into ethile enhle noma ekwazi ukubona ubuhle nobubi bayo ingakabi kuyena ingakho lento uzane ngilinganisa nangani ngendaba zokudla ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi wengathi abadlile ngisho ingane ifika ibuye ekudlaleni ibuya kuphi uyibone seyihleli ibhocobele sisendlile kodwa bethi cha asikahle so uyabona ukuthi ayabadlile abantwana so uthi haya abazanyele okuya ngasethunjini uyabona sisebenza ngendlela eziningi sihlabele phambili zinengi izimo zokukhuluma esingakhuluma ngazo sesiphethe imbenge nje lapha ngesisho
ngesaga esithi izwi lempofana kalizwakali mayethi umuntu hawu izwi lempofana kalizwakali makukhulunywa ngempofana kusuke ngakhulunywa ngeKaizer Chiefs kusuke kukhulunywa ngomuntu ohluphekayo ohlwempu ongelutho akushiwo iKaizer lapho iqembu lebhola kushiwo umuntu ompofu ingakho uyawuzwa abantu abadala bethi hawu umuntu onokudla kaSolo umuntu ohluphekayo noma ngabe ukhuluma into ephuse kangakanani eqotho kangakanani ephilayo nenesigqi nenamandla kangakanani kodwa mayiphuma ngomuntu ongalutho ubona beyifela ngamathe kuthiwa hawu iseyiqhamuka lapho ke leso simo sokuthi izwi lempofana kalizwakali umuntu ohluphekayo akalaleleki noma ngabe ukhuluma into enomsoco ukuthi sihlakaniphi ukhomba mina ubhici nje ukhohlwe kwesisulu uhlakahla ungakhohlwa ukuthi ukuhlakanipha kacelemba nembazo kuvele etsheni sibe sekuhlaziwa ke lapho sekukhushukwa kakhulu masi yasiqhubeka nohlelo kuyohamba kuzosigcina sesifika lapho ukuthi kusuke sekwenzakaleni ukuthi sihlakaniphe ukhomba mina ubhici nje wena ukhohlwe kwesisulu uhlakahla ungalibali ushaya icilongo ngensimi yamedlu womswenyo uzongalibali ukuthi ukuhlakanipha kacelemba nembazo kuvele etsheni ukuthi kusuke kusho ukuthi mase siyasiqhubeka nokuhlaziya ngokuqhubeka kwesikhathi sesiyiphetha ke imbenge manje ngesaga sokugcina ilapho sithi khona sesishayile isipikili sokugcina ukuthi inkunzi ezimbili ayihlali zinganyathelani mayiboshelwe ndawonye inkunzi ezimbili azihlali zinganyathelani mayiboshelwe ndawonye leso simo sokukhuluma siqonda ukuthi uma ningabantu niphila nisebenzisana ngabe nisekhaya ngabe nisemsebenzini ngabe nikuphi kuphi angeke kodwa nihlale ningaxabani ngoba zinenge izinto eniyisherishayo uyabona zinenge izinto enisizana ngazo nilekelelana ngazo ingagcina idala ukuthi ninyathelane makhulunywa ngenkabi kusuke khulunywa ngenkomo eboshelwa ayihlali zinganyathelani ngoba phela kuyasetshenzwa la yenza ukuthi ukhubeke kodwa ke lapho hamba bese kugcina kuthini uthi akuhlale phansi phela kukhunyelana umlotha ngoba umuzi weyihlakaniphi izodwa kawakhi funa kuhlalwe phansi sexatshenwe kunjalo kukhulunywe kulungiswe kulunga ngoba zonke izinto zoniwa umlomo zibuye ilungiswe umlomo siyathokoza ke kubaphulaphulu nababukeli bezweni TV sinithembisa ukuthi nje sizolo siniphathela uhlelo olumtoti ngaso sonke isikhathi siyathokoza umntwana wenkabi enkulu ke lo iphetha imbenge isigugula samazisi namangwane usibini mabhenxa athi yahlinzi yasineka ufuna ngize ngithini kanti ngoba kade ngiyibika le ndaba ngithi inkulu ngiyathokoza baphulaphula inkosi to zakuthi wangazi baba wami wangaza mkanami